stade ya Azam. Ikipe ya Azam Football Club yo muri Tanzania izahakirira APR FC yo mu Rwanda mu mikino ya CAF Champions League. League nyafurika. Ni umukino uza muri weekend. APR ifitemo gahunda nyinshi, ifitemo intego zikomeye, intego zo kurenga raundi ya mbere, ikaraya ko yazanga na Piramide bakumvana mu bisi, ariko akazi gakomeye kari muri weekend kuri stade ya Azam, bareba niye kipe igomba gutangira urugendo rwo gusohoka muri raundi ya mbere. APR nk'ikipe yo mu Rwanda, ikipe yiteguye, yaguze abakinnyi bakomeye, ikipe twiteze ko izakora byinshi bitangaje, kuko nk'abanyarwanda ifite icyizere kamere, ariko nayo irashoboye. Ni kuri iki cyumweru saa 11 za Kigali, zikaba saa 12 za Tanzania, kuko Tanzania Dar batugendaho isaha imbere nuvuga ngo nimba turi saa 6 z'amanywa bo baba bari saa 7 z'amanywa. Bivuze ngo rero APR izakina saa 11 zo mu Rwanda, ari saa 12 zo muri Tanzania. Byashyushye cyane. Wakwibaza ngo APR imanukanye baye bakina. Nabaye 11 APR FC izamanukana kuri Chamazi Stadium, kuri Azam Complex, ko babyita kose babyumva, Azam Complex cyangwa se Chamazi Stadium, cyangwa se bavuga nk'abatanzania mu Giswahili cyaho cyiza ko bati uwanja wa Chamazi. 11 bazamanukana kubaza ngo nabaye. Nizamu yamaze gufatisha ni Pavel Nzira rwose, izamu azaba ririmo. Kuri kabiri Byiringiro Gilbert aka Kagege. Kuri gatatu cyangwa se inyuma ku ruhande rw'ibumoso haza hari kapiteni niyo mugabo Claude, arabeno barasanzwe 2 na 3 ndetse no mu izamu. Kandi na gatanu Niyige na Clement Shimiyimana Yunus. Iyi partnership imaze igihe ikinana, haba kuri Simba Day, haba kuri Super Cup bakina na Polisi, haba muri Sekafa Kagame Cup. Iyi partnership rwose yagiye ikorwa hagati y'aba bagabo bombi, Niyige na Clement na Shimiyimana Yunus. N'ubundi birateganya ko cyangwa se twizeye ko ari bazakinana kuri iki cyumweru, bakina na Azam muri CAF Champions League. Gatandatu ubwo ni umurekipirateri Dauda Yusuf amaze kudukonveka ko ari umukinnyi ukomeye, umukinnyi ushobora kurekipera, yamara kurekipera akaratanga umupira imbere. Umva ko ni umukinnyi hatari sana, ni umukinnyi ukomeye cyane, nawe tugomba kumwitega. Imbere ye ubwo ku 8 hari Ruboneka Jean Bosco, ku 10 Richmond Rampte. Uyu abanyarwanda benshi bemeranya nabo ko bari bamukumbuye ko babona ku kibuga, baramukeneye kubona acacambuwa mu kibuga cya PRFC, kandi twiteze ko zanafasha ikipe kubona intsinzi, kubona resultats ziyavantage izakura muri Tanzania, cyane ko iyi ni match banza yubonye resultats nziza ushobora kunganya kuko ni hanze, ushobora gutsinda, ariko avantage ko nuza mu rugo uzabasha kubirinda, ukaba wizeye ko wakomeza, ko bagiye bakora draw yariyo yose, bashaka kuza mu Rwanda bakaba babona igitego kimwe ku busa se 2 ku busa bagatsinda bakomeza, cyangwa se mu Rwanda nako muri Afrika aracyakora ryategeko ry'igitego cyo hanze. Bagiye bakanganya ibitego muri Tanzania, yavuze ko bageze mu Rwanda bakanganya ubusa ku busa, cyangwa se bakanganya ibitego biri munsi y'ibyo banganyije muri Tanzania, baba bafite tike yo gukomeza. Numva ko gushaka resultat nziza hanze, kwishakira Chamazi ni ibintu byiza cyane. Uyu mukinnyi Richmond Rampte ni mu banyamahanga bazanye wo kwenseramo kugira ngo babafashe
kuzajya babona izo rezilita ziri positive ku ruhande rwabo, zibavantaja, zibakuraja kuzakomeza mu mukino wo kwishyura, cyangwa se kubona rezilita nziza bazateranya muri aggregate, bakabona ko APR iri imbere, ifite ariyo iri favore mu gukomeza. Ku mpande rero 7 na 11, mu busanzwe hakinaga Muzungu Olivier na Gilbert Mugisha bakunda kwita barafinda. Izi mpande zishobora kugaruka, ariko zitanagarutse hashobora kuzaho 50%, bavuga ngo umwe agakina undi agasimburwa n'undi munyamahanga. Amahirwe menshi nuko Muzungu Olivier azakina, agakina na Gilbert cyangwa se agakina na Godwin Odibo. Ubwo Godwin Odibo agasimbura barafinda, dore ko barafinda amaze iminsi bamunenga ngo agacenga kari mu mikino myinshi 17, ngacenga yubitse umutwe n'izindi nenge bagiye bamubonaho. Umutoza nawe nk'umuntu muri iminsi uri ku gikarango, uri ku ipanu, ari ku itanura ryaka umuriro kubera imikino amaze iminsi atitwara neza, ashobora kuza guhitamo gukuramo barafinda agashyiramo Godwin Odibo. Kandi twiteze nubwo Godwin Odibo akira ku 10, tipike yari 10 ku 11 aza kuba hengetse, ariko byibura niwe abanyarwanda bashobora kwizereramo, n'umutoza ku igitutu cyinshi, igitutu gitura ku bafana, kuri media, ku bayobozi n'abandi bamwegereye, ndetse n'abamugira inama nk'abatoza bungirije, abatoza aba fitness, abatoza abazamu n'abandi akonsilita bashobora kumugira inama yo kubanzamo Godwin Odibo agakuramo barafinda Mugisha Gilbert, kuko amaze iminsi atitwara neza, ko amaze iminsi nta gitego nta assist, kandi ku muntu ukina kuri wing kimuranga ni ibitego na assist, gucenga kwinjira muri surface bakamukoraho amakosa, akabyara amakufra, kubyara amapenalite. Ariko ibyo niba bitabaye bivuze ko umukino ntabwo arimo yitwara neza, umukino ntabwo arimo yitwara neza, bivuze ngo agomba kuvanwamo agashyiramo Godwin Odibo, nubwo nawe ahengetse. Ku 9 hazataka Mamadou Sy. Ushobora kubaza ngo kuki Mamadou Sy atari Victor Mbawoma? Victor Mbawoma amaze iminsi abanza mu kibuga, agahabwa umwanya uhagije, ariko bikagaragara ko nubwo abanza mu kibuga afite umwanya uhagije, ashobora kuba akorera ku gitutu cyo kuvuga ngo hanze hari undi mwataka ushaka kunsimbura. Ibyo bikamutera pressure iri hejuru, igitutu kiri hejuru, bigatuma efficace ntagire efficacité imbere y'izamu, bigatuma adatsinda ibitego byinshi, nabyo adatsinda ibitego byinshi, bityo ntatanga umusaruro. Ariko Mamadou Sy yaza amusimbuye, ubona ko yatsinze ibitego 2, kandi ibitego biri very crucial, ibitego byari bikenewe cyane, byagize icyo bihindura akorera rezilita za PRFC, bityo bigatuma umutoza yaza kwizera Mamadou Sy kurusha Victor Mbawoma. Ubwo Mamadou Sy arasimbura Victor Mbawoma, iyo niyo mpinduka mbona. Godwin Odibo akaza mu mwanya wa Mugisha Gilbert barafinda, nubwo naza kuba hengetse, ndetse na Richmond Rampte uza kuza ku 10, kuko hari igihe bashyiraho Ramazani, nubwo na Ramazani nawe aza ku 10 ahengetse, ariko niwe wari umaze iminsi yamenyerewe. Umwaka ushize niwe wakinaga Ramazani ku 10, umutoza Thierry Froger amukura kuri wing akamugarura hagati mu kibuga ku 10, agakina, akaresista, agasunika, ariko this is the time, niyo turning point ye, akava mu kibuga agaha umwanya abandi bakareba nabo bakagerageza. Ubwo ku 10 rwose tuza kuba dufiteho Richmond Rampte. Ubwo abantu mbona bahindutse mu kibuga ni babiri, Mamadou Sy ugiye kubanza kuri attack yasimburaga, ndetse na Richmond Rampte waje umwanya wa Ramazani.
ushobora kuba utaramenye abakinnyi basigaye mu Rwanda batagendeye na ekipe bitewe n'ibibazo runaka, bashobora kuba atari fiti, ashobora kuba yaravunitse, ibibazo bishobora gutuma umukinnyi asigara, namwe murabizi. Harimo kwitonda Rebaka, Bemora Pama Songwe, Shimana Ismail Pichu yarasigaye nawe, ndetse na Elia Kategaya. Abakinnyi bane barimo Elia Kategaya, Shimana Ismail Pichu, kwitonda Rebaka na Bemora Pama Songwe. Aba bakinnyi basigaye mu Rwanda ntabwo bajyanye na ekipe, ndetse no kuri Simba Day bamwe ntabwo bari bagiye, bari basigaye. Numva ko ntabwo ari ibintu bitunguranye cyane, ubwo nyine urwego rwabo ruri hasi, ntabwo bishimirwa n'umutoza, imikino yabo ntabwo ishimisha umutoza, ntibarajya ku rwego rw'abandi ku buryo hari aho bakwicaza cyangwa se ngo batungana bakajya muri 18 reka tubajyane. Byamaze kugaragara ko rwose bagomba gukora cyane bakazamura urwego. Aba rero basigaye, kandi birasanzwe mu mikino, yari umukino umwe atari tournament, tuvuga ngo mugiye gukina iturunwa muzakina imikino 10 muri yo, abakinnyi barabasiga. Ni Burayi murabibona, abakinnyi barabasiga bakajyana bake. Birumvikana ko atari gitangaza APR FC yakoze cyangwa se ikindi kintu yavumbuye. Ikipe ya APR FC igiye gukina muri Tanzania yajyanye na chairman, ngo ntacyo kwitwaza, ubuyobozi bubari inyuma, bari kumwe back and days, supportinga, babasunika, abateringa mu bitugu, babwira ati mukore neza abahungu bacu, muheshe ishema igihugu cyacu. Umva ko ntacyo kwitwaza bafite, ubuyobozi bari hafi, nta kibazo cy'amafaranga bafite. Morali y'abafana bagiye mbere, banyuze y'ubutaka, bagiye no kubakira kuri stade, ku kibuga cy'indege Kamembe. Urumva ko abakinnyi bari muri mood nziza, buri umwe wese uri muri Tanzania afite spirit yo gutsinda, uwo mwuka wo gutsinda w'intsinzi, ukuvaniriza itari positive muri Tanzania yarayifite. Urumvikana neza ko ni ibintu byiza kuri APR FC, ni ibintu byiza ku bafana bayo, ni ibintu byiza ku bayobozi bayo. Igisigaye ni kuri minota 90 ejo ku cyumweru kuri Chamazi Stadium, saa 11 zo mu Rwanda, zikaba saa 12 zo muri Tanzania. Nukuzategereza no mukina amatsiko, mukegera ibitangazamakuru, musanzwe mureberaho imikino, mugakurikira umukino nta kibazo. Ariko nizeza abafana ba APR FC intsinzi, ndabyumva nko bazatsinda, nabo bagomba ariko kubiharanira, ko ntago intsinzi umuntu ayitoragura. Bafite Salumu barahari, bameze neza, nabo bazaba bakina bacambuwa, bashaka guhesha ishema igihugu cya Tanzania, ekipe yayo barizwamo, ndetse no bigurisha bimarketinga ku ruhando nyafurika, cyane ko ahantu nk'ariya aba ari amahirwe meza ku mukinnyi yo kwibrandinga, yo kwigurisha ahantu hesha byatandukanye. Urumva ko nabo bazaba bakora cyane. Ubwo reka mpini yaha abafana ba APR FC bifuriza kugubwa neza, bifuriza intsinzi, yani ibintu byiza cyane. Ciao ciao.